بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالأحمين، وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله الذي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. hare musidɓe yiɗuɓe mi salmini mirande histan Allah mon goto kala ko korede non ko on ɗo sayi hare hande kadi konde yiɗɗo fimu ko fi ko fewdi kon kamen en yii ko woni feƴƴiɗo ton kon, hiɗen nande ko woni feƴƴiɗo ton kon, e kadi e ko woni feƴƴide e nokkeli goo e aduna on kadi ɓe woni wi'ude hara ɓe ala kamen. E aray noon ko honno woni ɗum ko faala ɓandude seeɗa ko yiɗa wo hiɗen nodda duwa, hiɗen toro Allah yo Allah ɓuttinan en, yo Allah waɗan en, yo Allah waɗan en, yo Allah wattirne, yo Allah wattitirne. Joni daren ko joma dal e Qur'an ɓa ko ɗo wonɗen ɓarade innen Allah o yiɗa hunde kaari, yiɗa hare, yiɗa yen piiru, yiɗa ko non tigi wondir. To tan jini ɗon nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam ɓe yiɗano kamɓe kadi o piiridede ɗum kono ɓe tawno ko ma ɓe wakkilo. Sen iwi to mawɓe ɓe Fouta Djalo sayi hande ɗen julde ton ko ɓe wakkilo hari sa sukkino ɓe tuma ya nokkule en din taw awa ɓe wonnoɓe ton on tuma ko ɓen ta ɓiɓɓe maɓɓe woni ton ha hande ni ɓe ngala feere ko ma dartude. E haray noon musidɓe daren ko honno joma dal e Qur'an o yen wi'u yen ɗaɓɓe mo kadi fayin ballal. E aya go joma dal e suratul Hadid ko aya 16 o wi: famara awha haqqa riayati. o wi ɓe taskaki Qur'an, ɓe wawali Qur'an, ɓe famali Qur'an, ɓe observali Qur'an wona no hana taskorede non, no hana famirede non, no hana wawirede non. Cerno ko ha ɗon famara awha haqqa riayatiha ko waɗi sen jooɗi bimbe kikiɗa tragol yo wallen kadi toujours ko waɗi sen jooɗi bimbe kikiɗa wi ko moƴƴa en famali ko non o harani wona jango tujima Qur'an a feƴƴa ko ya halfere kala si a jangide ko ya tasko ko nunde falama halango momi ɓe ko ɗum ɓe famuno ɓeyanu ko ɗum waɗi si ɓe haɓutuno e maɓɓe ton ha tawa en juule en jangay sango faɗen kadi ton en wonda e maɓɓe kamɓe ko ɗum ɓe famuno, ko ɗum ɓe taskino. Daari musidɓe yayago kadi o wi ka suratul Muhammadu aya 55 o wi: fala tahinu, hito on lo'inkino, hito on jasinkino, fasadu noddon ila salmifade e jam e kisiye e ɓuttu. wota noddu jam e kisiye hakkunde ma e neɗɗo on mo ɗaɓɓa ɗum hakkundeji mo on hara pellet so on dartike wantumol alawna ko non woni ko hino gaño fi honɗum noon hiɗon ɗuuɗi ɓuri ɓe, hiɗon mari jawdi ɓuri ɓe, on wi ɗo mari gandal ɓuri ɓe. honno musidɗo mo Allah hokki ɗiɗo e ammo waɗa tawade kadi yo Allah ɓeydane kadi ko nun an faraɗa hande kadi ko kanko haali hara pellet so darke ko non gañoto o hatta ɗon kadi fayi o wi so on dartike wallahu kanko Allah ma'akum himo wondi e moɗon. Sanga ɓengu ma wiola, ɓiɗɗo ma wiola, ɓiɗɗo ma nanga soka yew ittini 1 million fi hunde o bonna ka galle makko, ka galle ma, galle ma ɗen bonna, magasin ma on sunna, daabeji ma ɗin wara. Allah wi fon ɗon sa dartike o wi himo wondi e moɗon. o hatta ɗon kadi fayi o confirme kadi fayi o feƴƴi walan yatirakum yani amalakum, o ɗitata on kadi hayye hunde e moƴƴereji ɗi golluɗon ɗi hakkunde mon e makko kanko Allah tawɗo on
hay hunde ɗuɗata si tawi ko ɗum hulɗo ngaw darte yotte suuse ko honno faaɗi musidɓe en waɗi ha en yawanoma ndaaro goɗɗo no jooɗo alman ɗo ko fanɗi wo hande ko ɓuri 16 000 hara ko haali pular tum no almanji ɗo hande o yenna ɗum e hoore yeeto sakata fulɓe fuu o jooɗo kadi na way fulɓe desa ko gore makko ɗum ko yawre hara hunduko makko to nonde niije ɓe wi nen sakata ɓe yennetaki nan noon ko fulɓe hanki ɓe wonaɓe hande ɓe o ha hunde sayi ko honno faala ɗen kenno ɓiɗɗo gorko yimowo ngo wi gorko suusay mawɓe men ɓen maali darnoɓe ko wiyete kon lampirpel du masina ko ɓe yimɓe wulure ɗum ceerno jon e janganako ɓe mumɓen ko ɓen gañi 100 000 personnes awa ɓen kadi ko ɓurana janngunowa kono ɓe tawna ko maɓe wakkilo hara ɓe lagina ɓen e wolade hara musidɓe juɓɓe tedduɓe min komi torto Allah koye Allah hokku en ɓeytana en cuucaka nder wonki jima wawi dartude ayɓe men ɓen ko ɗum mi hattande. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.